درہباتیں شرفداریں چاروکاں ہر جگہائے وش و سلامت باتیں چگوما زیا دراؤ کے تاک بند ملگورے جولائی 2015 تاکا ساجد حسین لفظاں کے تہا وانو کے کرد سرحالہ نوشتہ کند کے بلوچی لفظاں کا چیز سال انتنو کے فیشنی درد کگ شاعر یا آزما کار گشی منی کاریں نوشتہ کنگ یہ منی درد سر نیند کے کسی سرپد بیت یا نبیت ماوا کتار سزے واسطہ نوشتہ کنا مردنیے ہمیں گپا منی عقل نمنی منگوشاں چو نیند کے شاعر یا آزما کار نوشتہ کن تو گواتا دا ساچشتکار اگاں منیت کے نمنیت وتی گپا سرکنگ لوٹیت وانو کا آپ ادا دگترانے کے کجاں وانو کا بعض نوشتہ کار لوٹیت آئیے درشانہ ہر کس بپہمی تو لاہتے سنگینے لفظاں کی وانو کا واسطہ نوشتہ کن بلے ای دمانا مائی ترانا ماندیگ نلوٹاں منی نوشتاں کے بنگا پیشند کے لفظاں کے تہا وانو کے بلائیں بستاری واہندے کے بلوچی لفظاں کا ڈالچار کنک بودتک فارملزم نقدکارانی منہ گی بودتک کہ چا لفظاں کی متنا بزن لیٹریری ٹیکسٹا ڈن ایک چیز اردشت نداری نہ ساچشتکار نہ وانو کو نہ دری جاور ہمیں پیما نیو کرائٹسز میں نقدکاراں گوشتک کہ ہرچ معنی کہ متن تہائن آ اہمنت چدو گیش ہرچی پوچنت آہاں گوشتک کہ معنی متن تہائے بیت تو چرائیا ڈننا ساچشتکار نیت یا وانو کے ذہنی تراش ای سرشونا بنے نداری بلے 1960 رن ریڈر اورینٹیڈ کرائٹسزم رودرت کا اہمترین نقدی میلانی جہتا دیما کہے تو 1980 دہک کا اسٹینلی پیشے نوشتاں وانو کارا لفظاں کتا ایک بالائیں بستاری واہن جوڑ کت آئیے گوشا گشند کے لفظاں کما وحدہ وجودی داری وحدی آوانگ بھی واجکار گوشگ پدا لفظاں کی متن ہما وحدہ مانائدہ وحدے آئیے وانوک آئیے وانی تو پر ریسیت فیشی گپا منیت کے متن حقیے معنی ہمایت کے ساچشکارا آئیے نیت کتگ بلے ہمیں معنی پکا کنگ ممکن نہیں عید رچا پیشک دلچسپی تجربہ کن آوتی کلاس بورڈ سرا لاتی زبازاں تو نگکارانی نامہ نوشتہ کن تو آہاں فریمی تہا چاگرد کن پدا وقتی مکتبیاں گشید کے ایک مذہبی لچے مکتبی ہمیں نامہ چو مذہبی لچیا مانا کنن ہمیں تجربہ نتیجہ واجہ گشید انٹرپریٹیشن از ناٹ دا آرٹ آف کنسٹرکٹنگ بٹ دا آرٹ آف کنسٹرکٹنگ انٹرپریٹرز ڈو ناٹ ڈیکوڈ پویم دے میک دیم چفشا 1938 سالہ لوئس روزن بلیٹا وتی کتاب لٹریچر از ایکسپلوریشن تہا زور داتگت کے باید لفظاں کے استاد طالباں چا پیشا پابند مکنند کے آیک حاصل لفظاں کی متنیا چون بوانند بلے ای گپ اول رندہ پیشا لیکئی شکلہ دیما آور بیت چا پیشا ای سرشونا نورمن ہولینڈ ڈیوڈ بلیک اور رابرٹ کراسمینا ہم باز کار کتک بلے چوک مائی واجکار دنیگا الکاپیا نون تگند پمشکا آہنی باروا دل جمع حبری کتنکنا ای درگتا منی جندہ جرمن شرگداری لیکا چدرستان دوستروی آواجہ گشید کے یک لفظاں کی متنی تہا بازیں حالی گیں جاگہ بند کے وانو کان وتی حسابہ آہاں پرکنگ لوٹی مثال حبرہ منظور بسمل ای شعر ابزورے بلکہ دمبر تگیں ارواح چا بالا دا درائت تو منی تحت سرونا بوشت و آستون کا سرین نوئی شاعر تہا گشینگ نبوتا کے شاعر کایا لوٹگائیں تو آیا چونے کہ تحت سرا وقتگ ای ہم زانگ نبی کے وقتگ یا نشتگ پدا باریں تحت کاپری چیرا جتگ بانی تہا یا آزمان چیرا ای درستیں ٹونگو در وانو کا گرگیاں شعر سستگیں کڑی وانو کا جوڑے نگیاں ایک آرا وانوک وتی ذہنی تراش و ذاتی سرگوستانی حسابہ کن منے ساجد ہمیں شعرہ چو مانا کنا مردے کے زندے بے مرادیاں دمبرائیں تگو نادراہ کتک سکرات آئیں تو کاپری چیرا روتییں تحتی سر وقت تگ نوا وتی ہوا دوزدارے کے آیا نرس تگ
गुड्डी दीदारा लूटी ताके यकीन बिबित तो आइए अरवा कुंटा यला बिदा ज़ाहिरिंद के मायदा च शहर जिंदे तहे मानाया गेश्तर माना कशगाया वो परिशिया वतारा मयारी घम नकना चिया के आगा चूमकना हबर नगिशी तना वह दे के शहर सिस्तगें कड़ियाँ वत मजोड़े ना शहर ना सर जमे मतन तहा शायर या नविस्कार हर गप्पा नगिशी नीत बुलूटी तम कुत नका साजिशतकार प कजदन या प कोड़ बाजें गप्प वानो के उस्ता यलायदंत के वानो पदा आहा वती दिल तबा बुजूड़ी नीत पमशका लफ्जां के तहा वानो के कार ताना वाना को सरपद बुअग नई आ मतना चवती नेमगा माना हम दंत चीज़े गप च मतना जूरी तो चीज़े वती पर का ए साबा वानो के किरद लफ्जां के तहा बाज अहमन बल्कि रीडर ओरिएंटेड क्राइटिसिस में बाज नगदकार आया साचिशतकार बराबरी या उश्तारी नी पेसरा वानो के विस्तार मापूले बुतक बिजा हर गप्पे के निबश्ता कार आया सरकनग लूटीत आया सरपद विवित भले मरचा वानो के किरद मट्टे तक आइए कार तहना मतने माना कनग नाइंत बल्कि आइयारा माना दयग हम वानो के कारिन शायरा ची गुशग लूटता ई गप्पा बैद शायरा दिग कस नजात बाजवादा शायर जिंद हम नजात पमशका शायर आनाइत के शायरा गुश्तग शायर हमायत के वानो के जैनाइत इदा माँ बिगिशेना के माँ लफ्जां के तहा मतन या साचिशतकारे किरद बिस्तारा चैलेंज कनगा नया चिया के तना वह दे के मतन मौजूद मबी वानोक हेच कुतनका दूमी का पेशिंत के वानोक मानाए कशगा हम मतन पाबंदे बिजा वानोक चवती नेमगा चुशे मानाए पर कुत नकंत के मतन आइए इजाजता मदा मनी गुशगे मकसद ताना इशत के मतन और वानो के न्यामा नज़दीकी से अदियस्त के डलगचार कनग नबी बेवानों का लफ्जां के हिच वजूद नेस्त अरजाने लफ्जानी तहा माई गुशगाया के कैवती माना बिदंत क्या हस्तिन वहदे के आया नदिस्तक अल्लाह में यारे।